emsakatweni waka YouTube ngedown vusela ngephasa isihloko lesithi the day Apostle Makananisa Atihlaza embi kwelibandla, the day Apostle Makananisa Atihlaza embi kwemhlaba wonke. Ngifuna ukukhuluma ngesihloko lesinjengaleso. Bazalwane, thina sinebufakazi kaNkulunkulu lesibubona imihla ngemalanga. Asikhulumi bufakazi lesibubona kuma TV noma bufakazi babo pastor, kepha sikhuluma bufakazi lesibubona uNkulunkulu abenda etimpilweni tethu imihla ngemalanga, because impilo yami is a living testimony. Ngembona kimi simakathe endathi imangaliso ngifakaze ngato kuyavakala. Angikhulumi tindzaba temataka television bufakazi baka television linyende lobunyendi babo bubufakazi lobungemanga. Listen to me. Ngifuna ukukhuluma ngaphasa lesihloko lesi. Ngiyathi Apostle Makananisa unema sons lamanyendi eSwatini. Ayakwati futhi lokule ngidakhuluma. In fact nalabanyendi bayakwati lokho ngoba bakubona. Ingakho ngikhuluma ngesibinzi ngithi ngelilanga umpostoli Makananisa atithela ngelidzaka Ekhatsi endlini yaNkulunkulu. Asengiqale kanjena ngingakafiki endzabeni yamaKananisa. Ake sengiqale ngikuphe umlandvo kancane ngami ngesimo lengeke ngendlula kuso phambi kokuba ngiyawufika kuMakananisa. Ngikhumbula ngisese ngumfanyana ngisakhula. 1997 I was doing form 4 eMbaka High School. Ngangise hostel ngiliboda ngise hostel kuMbaka High School. Ngalelinye lemalanga kwenziwa tinkonzo, bathathi khumbula leto tinkonzo leto labanyendi. Kuba netinkonzo leti basesikolweni bethi noma ngingasalikhumbule libandla ukuthi bekulibandla bani noma kwakuyi divine noma kwakuyini, but khona lelibandla leleta lapha manje latawela tinkonzo eMbaka High School. One of the ministries, lama ministries futhi lathanda ukukhuluma ngetilimi kakhulu kuyavakala. Daqala ngalesihlanu ngetinkonzo tawuphela ngelisonto. Ngiyakhumbula ngalesihlanu wakhona intsambama. Okay, mine bengika SSCF ngiphinze ngihlabela ekwayeni lebesibita ngekuthi Salvation Army. Bekuyikwaye ema borders leyo thina lese hostel both boys hostel nase girls hostel. Thina lesikholwako besinekwaya ke sibita ngekuthi yi Salvation Army. Bengingilomunye wema lead singers lapho kanye nalamanye amantombazane ke lebeka lead nawo tingoma. Nami bengihle ngilida tingoma one of the lead singers. Ngaleyo Friday leyo ke sahlabela tingoma tabathi mbili kuleyo nkonzo leyo ezekhwaya. So lenye tingoma leyeqala yalidwa ngilosisi, lela yesibili yalidwa ngimi ingoma. Saqetha sahamba sawuhlala phansi lalingakagqwali kahle hle lihola laseMbaka. Dathi khona tikhadlana lapha nalapha letimbalwa. Kodwa ke kuleyo nkonzo leyo nebatali bebamenyiwe bebetile nje sive icommunity. Bekungasithi thina abantu abesikolo kuphela kuyavakala. Now nase siyohlala phansi sibuya ukuhlabela ngahamba ngawuhlala emuva kanti akusimvama nama ngathi ukuthi kwende kanjani ukuthi bese ngiyohlala emuva kanti mina ngivama ukuhlala phambili esontweni ngayohlala emuva that time. Angikwati nami ukuthi kwendeka kanjani. Now kwase kufika isikhathi ukuthi ke loyo mfundisi mprofeti so uyashumayela ke so uyathandazela. Ngesikhathi athandazela ke bantu ke wabathandazela ke bantu wabawisa left and right ke abakhombe fire bawe wakhombe fire akhahlele umoya bawe phasi kwaba umhlolo wona loyo. Uyayibona mosalendo vele sethuka sithuka ke vele sesiyabona musa sesiyethuka ke vele ke siyethuka nje bantu ke bayawa uyabathandazela bayamanifesta bayakhala bayascreama benda kude nalo yedwa la ngamthandazelanga wawaphasi wascreama out of the blues na kungakabhekeki simvese kathi lo mfundisi
ngoba actually kwaqala ebantwini bebathi tiyela abanye bafuna umthandazo wagcina sekaphika nje kuya ngale ngelozi yakhe sekaphika nje random athandazela nawe sasukela mina athi ufuna lona lebeka leader la ahlabela bamkhombe lo sisi athi ufuna lo mfana bamemete ke labangathi ngo bathi half and half by those days anyway bengijume nga half and half bathi half and half ngashaya ivalo ngamangala mina kodwa lo mfundisi ngihlolelani ngithi hlalele emuva emuva so yangibita uyongithandazela hey ngasukuma ngimanzatela because vele ke mina ngingi-ever smiling ngasukuma ngamanzatela ngabe ngihamba lidzeke lihola lasembaka so ngagena le confidence while ngisahamba ngiyale phambili epulpit kuyavakala ngakhuluma emagama amanye enhlitweni yami ngathi Nkosi nangabe ngemandla akho lawa lawisa labantu kulungile namatangiwisa ngihlazeke njengoba abantu sibabona abahlazeka kulungile nakungemandla akho kodwa nakungasiwo akho emandla angisiyo incumathe ekudlalela emazinyane angeke ngiwe kuyavakala mangihamba ngimanzatela letihlwele half and half dashata half and half because bengumuntu werazmataz vele uyabona mos half and half abengumuntu werazmataz so nembala ngafika ke ngemake embi kwakhe ngaphakamisa tandla ngavala emehlo ngacimeta ngathi bo asha ke bemalamva kwami sebagadze kungibamba nangiwa wathandaza wakhipha tonke tilimi nalathi pakishe emasutukesini ndaphuma wakhipha tonke washo tonke titayela tabo fire abathi uyangitsinza uyangishaya lapho uyangidlidlimeta ungikhomba nangemuno uyangidlidlimeta ungendani dololo mina ngicimetile nje ngilolo makangidlidlimeta ke nami ngiyalandzela ngithi dololo kuwaphasa instead kuwe laba labasonzele la labathi bona bato bagadze mangiwa kuwe bona yasala inkunzi half and half imile kuyavakala bathi khumbula leto tinkonzo leto bantu until lo mfundisi wase soyangitamatisa uyangithinta ye baba ivule emehlo ngavule emehlo ke nami ngambuka wathi lalela uNkulunkulu ukhuluma kimi uthi wena qhubeka utimisele umkhonde ngoba ukukhethile uyaba ngumprofeti wakhe kuyavakala now emva kwaleti nkonzo lethu batawukhumbula abantu imbaka high school yahlaselwa ngemademoni kwaze kwalandwa anti grace but anyway lebe ngikulandzele lapho kuleli point lekuthi kuyo yonke leyo conference leyo kusukela Friday to Sunday I was the only person longazange wadzimuka phasi wawiswa ngumfundisi bawa bonke laba bekatandla emadodza nebafati bantu besikolo nabothishela wabajijela phasi kwasala inkunzi mandla inkunzi beyivimbisana half and half wasala ina yedwana now asengibuyeke la Makananisa apostle Makananisa umuntu omdala ethembisa 2017 the last Sunday ya November kwakuyi belated birthday ya prophetess Make Makananisa ngaleyo Sunday leyo Saturday yakhona kwakuyi Iron Man ePretoria ngangise Pretoria ngiyo attenda iconference ye Iron Man kwathi ngaleyo Sunday leyo ngase ngiyehlela ethembisa ngiyo attenda iservice kaMakananisa ngangingahambi ngedwa ngangihamba nalabanye bafundisi baseSwatini labanye bakhona umprofeti unelibandla lakhe nawubheka ngasemathamo ngeke ngisho ukuthi kuphi labanye lomunye iformer pilot beka soja lomunye ngithishela esikolweni etimbisini uphinze abe ngumfundisi nalabanye ngeke ngibathini sahamba ke savakasha saya kaMakananisa njengemprofeti ke ngahlala nalabanye bafundisi nalaba lebengihambe nawo ngoba nawo bafundisi nebaprofeti sahlala ndzawonye la kunebafundisi khona sahlala sonke kuyavakala now yaqhubeka ke inkonzo sawubona kumhlolo wendeka prophet or apostle Makananisa a demonstrated the power kuyavakala bantu bawa ngendlela esimanga bayikheqe bantu bawe ngendlela lesimanga khona lapho khona a surprise akhona ete awubambe kancane let me get something yeah. Let me use this as a demonstration let me use this cake as a demonstration kwakuyi birthday yalo Make
walethwa likhekhe kuye alikhathele walikhatha bese uthi ngibantu abantu uthatha slice ngale khane alisonzeta athi athatha slice bantu bathwale sithwane bathi bagubutele bawe phasi lesi sikhathi nakakhikha umoya athi ashaye indingilizi lo muntu ashaye indingilizi bese ushaya igobo liphondvo uyawa ngale akhathi athi ngale likhekhe bonke lalata uwavela kubo athi kube kongathi uthi bashaya ngombane bahasheke bonke phasi dzim bafundisi ngala la besihleli khona kwakunelihlobo tebantu wena naba mapakistani bafundisi bebapakistani bebagcwele lapho Nigeria tinhlobo labanye bamnyama khwishi lo mnyama lo ngathi bapendiwe angitati ke letho diveletho sasina bawa left and right nalaba lebengisihleki nabo sihamba nabe Eswatini bekadlala ngabo athi angathi leli khekhe baveke badzemile ke phasi bawe phasi levendani ngasala ngedwa nami sengimangele ukuthi kanti kwendika ngathi gcina sengisalele ngedwana nje sengimile ngendeso sengimile ngedwana nangabe kuyahlatshela nje sengime ngedwana bonke abantu bayashumba bayagicika baphula titulo bawa netitulo bayagicika kuyavakala now nanga ke lamagama lele ngithi ke mine wase utiphatha wase utithela ngelidzaka ngalesikhathi solo wendeka lo mhlolo lona sila enkonzweni wase uthi uyangiprofesaya prophet Makananisa apostle uthi kimi man of God, I can see you are coming from a country called Swaziland. I say, yes, it's true. Man of God, I'm coming from Swaziland. Then he went on to say, bayawa bonge wena awuwi. I did not respond. Instead, ngamanzatela ngoba ngumkhubo wami kumanzatela ngasmile. Wase uthi kimi bakhona yini baprofeti eSwatini ngathi mine bakhona ngingilomunye wabo kuyavakala. Wathi banawo yini emandla noma banamandla ngathi I believe banawo. Wathi bake bakuyisa yini ukhona yini wake wakuyisa umprofeti eSwatini ngathi ke mina cha akekho. Wathi empilweni yakho kukhona yini umprofeti lo wake nje wakujikela phasi wakuyisa ngathi mina cha ngisengakadibani naye kusede loke wangiwisa. Wathi do you believe ukuthi mina ngingakuyisa ngahleka I never respond. Wathi don't laugh answer me ngiphendvule do you believe ukuthi mina ngingakuyisa yes or no. I only answered like, only God willing, only God knows. And through the grace of God, maybe ngawa. That's what I say. Then he went on to say, listen to me. I have all the tricks and techniques of making a person to fall. Uma umuntu na umtsenza la angawi. Mangabe strong spiritual uyebese somtsinza la nhlitweni ubese somtsinza la nhlitweni uhambisele isandla la nhlitweni ngamame engalalela ke nami ngathi okay prophet. Then he said namhla ke ngakukhombisa ukuthi there is power ndakuwisa ke mina ngathi okay abuya ke maasha angitungeleda athi waqala ke ngale khekhe uyahamba nakathi ngale khekhe basakate ke phasi bonke nakabamba leli khekhe so alithi basakate ke bonke phasi nakalibhekisa la alibhekisa khona bawo ahlakhomba uyathi buya la you are a pastor come here take this cake naketa nakathi usulula sandla abambe imfinyeza dzim phasi awe phasi arole encenye leso sikhathi so ajayive endeso ngalesikhathi enanjalo lo muntu uyagicika uyarola wasuyabuya kimi wabe bathe ngemuno waba suyeta uyangithasha ngale khana ngithasha kwadzilika labafundisi labalamva kwami bemamuslim bawa baphenduka bawe kabuhlungu badzankateke bagicike kujilike nema-ashara phansi kujijeleke nema-ashara phansi ngasala ngimile. Okay wahamba wabuyela emva lena wabuya shabuya more power lapho ke sothi ngithinza la enhlitweni oyebathi uyangigajatisa lapha enhlitweni uyangigaja ngale khathi angishake athi lapha kuwa lonke loludwendwe lwebantu lolumile ngala ngemva kwami kudzilika bonke abantu baqimuka phasi qim bawa bonke abantu ngasala ngimile. Now nangisala ngimile wajabha kakhulu enhlitweni yakhe kanganga ukuthi the service ngayibona ilotha ngambona lotha emandleni akhe
ngiko ke ngifika la esigabeni sekuthi ngithi wathi Hlaza esontweni ngoba kube yena akakhulumanga athi utawudemonstrate emandla kube wakwenda lele kwendako mhlambe awademonstrate secretly athulile wangibona ngabe nguye yedwa lo wadi ukuthi eyinkunzi lena lengidibane nayo akusibo lele ngivama ukudlalela kuwo ngabe akuzange kwabahlazo ngoba ngabe kwaphelela kuye but loku voice out athi yena utangijikela phasi angiwise ngoba unemandla kwendlula bonke abaprofeti baseSwatini lokho was a challenge to God ukuthi God uNkulunkulu bese soyabonakalisa emandla akhe ukuthi ngalesikhathi asebenzisa lamandla akhe afike abouncela kimi athole lamandla uNkulunkulu abounce whatsoever power whatsoever force that was coming it bounced back to him. That is why wase ulenge emadlebe wase uyajabha uyalotha kuyavakala kangaye ukuthi leyo waphelelwa ngemandla waphelelwa ngumdlandla walotha embi kwesi ngoba lokho wakwenda iTV ilive umhlaba wonke ubukela umhlaba wonke wabona ukuthi namuhla udibene nenkunzi mandla namuhla udibene nemgqojwa imihla ngemalanga uhlala akwenda lokho ababhayizisa njengoba besola ababhayizisa but wathi ufika kulomgqojwa kaNkulunkulu wathi uzama kumbhayizisa ngangabhayiziseki kuyavakala lokho ngiko lokuthi ke kwase kuba lihlazo kwase kuba i-embarrassment kwaba i-embarrassment such that labanyeni labayibona leyo video leyo ngoba abantu bayibona le video leyo yabasimanga leyo video leyo ayilastanga inyanga bayidelete within a month bayidelete bayisusa ka YouTube ngoba bekuyi video lelihlazo kakhulu kuyavakala ngami ngathi nangiphuma la esontweni ngathola icingo lwami seligcwele ema messages nema missed calls bantu bashaya bathi hawu yemprofeti awusamane uthi wise nje utendise utogcibana lihlazo usomthelelani ngelihlazo lomzala so awusavumi ngani manje nje utendise ke sale uthi wisa uyabona mos ngathi ke mina besithi agreement yokuthi ngithi wise kushito yena wathi utawudemonstrate imandla therefore bengeke ngithi wise kuyavakala ngoba beka demonstrate imandla mina bengititele enkonzweni bengakedi to prove amandla but ke the power of God that is in me refused with me refused ukuthi yena anga demonstrate emandla phezukwami kuyavakala now why ngiyikhulumela indaba lemcoka kangaka ngidabuya nginitshele ukuthi kusho ukuthini lokuwisana kusho ukuthini lokuwisa abantu Gaza-ke the next video ngifuna ukuchaza ukuthi labafundisi labanuwisa abantu esontweni kuyini imbambambamba lokuwisana kuyavakala kwanamuhla ngifuna ukuthi emandla kaNkulunkulu angemandla langetulu kwemandla onke angemandla kwetulu ngetulu kwawo onke ama demonstration ngoba noNkulunkulu wethu ungemandla lamangalisako Nkosi wabusela amagama phendukani nithathe Jesu niphile kuzowe amen